Altupata Barcaruraki Port Ayari, acá punto de vacunación Upea Toquerua, Bolivia Barca Irperitata Luis Arce Catacora Jupaja Uyik Ayataquija Port Aweraki, Ukatja Ukatoquinja, Sapurun Hakim Satunca Payani, Waranca Barca Barcachi de Carua, Wakurasi Sasidawa y Atia Guayapjaraki. Nosotros estábamos vacunando. Nanakaja, Niya, Kimsa Palco Waranka, Ukatja, Tunka Waranka, Ukhamaraki, Tunka Payani Waranka, Marca Chinakarua, Wakuna Sipkayata, Achama Wakuna Wempeja, Kunaimani, Departamentos Tokinakanawa, Kayanta Siweraki, Aka Departamento de Oruro, Chuquisaca, Ukatja, La Paz, Marca Tokinakana, Ukshama Pinja, Wakuna Weja, Kimsa Tunka Payani, Wakuna Wirakiwa Saporoja, Hichaja, Hawaii Haraki. Ukama aski wakuna wimpiwa hichakamaja sarantatas karaki kuna usateja prueba piloto de vacunación toquempe kallanta siwaiki ukata hichakamaja ukama pinwa Bolivia marca erperitata Luis Arce Catacora jupaja altupata marcaru caujante wakunaski ukatokenakaroja purt aweraki. Bueno, primero constatar que hay un Aka altupata barcanja wali aski plan piloto wakuna wimpiwa pokataski kolerinaka askin hamawa aksa toqin hayanat asisipkaraki ukamaraki hiliri au kitaikanakasa walik uchikirakiwa wakuna katokasaha hiqata sisipkaraki ukama irnaqawi uthipanha askin hamarakiwa upea toqeroja yuspahart añaraki Ukama aski wakunawi uthipanja Bolivia marca irpereja askin hamarakiwa hiliri au kitaikanacampi hiktapta weraki ukatja qollirinakaj uksatoqin wakunki upanakampisa askin hamarakiwa aruski pawairaki ukamata kun hamasa wakunawinpeja uksatoqin sarantataski ukatoqi yatiñataki. Gracias. Con mis abuelitos, mis abuichas. Esa. Buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Ya está vacunadito? Sí, yo me vacuné. ¿Todo tranquilo? Tranquilo. Eso, muchas gracias.